urang inang punya kahli kahwin ada lakau. Lakau punya kahli kahwin tetap macam tayah hatamak ke. Kiban makna? Draw ne urinang puyang ne pubut bena idil lakau. Hana idil lakau hanjut. Pakan draw ne anak buah lakau. Lakau puyang ke pubut hana payah izin draw ne urinang. Karena lakau kan ada draw ne. Termasuk lakau ne gemu kawin sabo tu hana payah lakai din ba draw ne ben lakai din. Urang agam bapi hana payah lakai din kawin ju. Kan? Hai urinang cukup jai ka ge pegah akhir jamun baru beh mukawin si draw ragam 50 draw urinang payah mukawin. Mai no mesti draw tu kena mukawin ka bengeh draw ne. Ibane na se lagi nyan. Bek tham-tham ne yu je kudeh belu. Menang kan? Jadi pu yang ge pegak le uragam hana payah idin lakau. Idin urang inang karena urang agam kon nata urang perumo. Tapi urang lakau matang ta urang ci. Nyo putra dan pegah. Ge tanya lakau ada kana perumo matang wajib taat ke urang ci. Sakit urang ci ge SMS di wow. Hana payah lakai din bak perumo. Munyo terlakai din bak perumo, ladom perumo bro akai. Munyo kema lakau sapu hanjut. Kema haji? Bulala. Yang sang biasa mana. Kan? Muno ada kena menan kan? Ladom sigagan tetruk mak lakau sampai bak pintu rod. Ya intak le perumo. Kau ya intak lega kai nak ni yang putra nak peraba bak jarau. Nyan munyo naurina lagi tanpa di sigo. Hanjut kebuat nyan. Ma draw tu gutanyo ino kana lagi nyo wap gu pelahi lagi nyan. Pu ya urus leji. Nyan tabiat urina.